Yes, kananya mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi kiza kuri utwo mu masaha ya mu gicamunsi, igitondo kiza kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, biraza biterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, kuko hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 18 z'ukwa karindwi by the way 2025 muri rusange. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripurwa mu gihugu cy'u Burundi rwose, tuba tuje kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange. Ntabwo ndi butinde rero kuko turaza gukubita tubangura muri ano masaha rwose, ntabwo ndi bubatindire nyamuneka. Ibi bintu turaza kugenjiramo tubanje gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi nyamuneka, kuko ni abantu b'agaciro. Abantu badukurikira bagiri mu gihugu cy'u Burundi rwose, tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Si mu gihugu cy'u Burundi kuko bari mu bice bigiye bitandukanye, muri Kolini Mujejuru, bari muri Kolini Murangara, bari muri Kolini ya Tongo, bari muri Kolini ya Kinazi, bari muri Kolini ya Murangara, bari Bujumbura, bari Gitega ndetse na za Cibitoke. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, badukurikira ari benshi cyane bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko muri rusange nyamuneka. Hari abadukurikira rwose bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi rero nyamuneka tugiye kuba dukomoza muri ano masaha, tuva imuzi n'imuzingo, ariko kandi bari Kenya, bari nako bahitawe, bari ku mugabane w'Uburayi. Buri abantu badukurikira bari hirya no hino ku isi, bari hirya no hino ku isi, kuko no ku mugabane w'Uburayi ubasangayo mu ntara gatandatu diaspora, Ubufaransa, Ububiligi, Canada, za Australia, hose baba bariyo gatanu kuri gatanu. Tubaye ikaze rero tubikuye ku mutima, kuko ni amakuru yirukanga cyane, ntabwo ndi bubatindire, muraza kunyemera rwose dukubite tubangura. Turaza kugaruka ku ikosi ridasanzwe ryari rimaze iminsi rikorerwa mu bice bya za Kibira, ndetse mu makuru turimo turakira iri kosi ridasanzwe rikaba rwose ryamaze kuba ryarangiye. Ariko muri uku kurangira, bamwe muri bo rwose mu bakoraga iri kosi bamaze iminsi rwose ngo bitaba Imana ku rwego rwo hejuru, ndetse amakuru dufite nuko rwose ngo bamwe bo bafata ngo urabona kumwe abasirikare baba bari mu ikosi, bari ku ikosi, ngo hari n'abagiraga gutya rwose ngo bakaba baca inyuma, bakaba bagira nabi bagenzi babo, kubw'uko rwose igihugu cy'u Burundi ari igihugu cyamaze kuba gicikamo amacakubiri. Ngira ngo iyi nkuru turaza kwinjiraho neza, tuyive imuzi n'imuzingo muri rusange. Turaza kugaruka gato ku kijyanye n'amasasu menshi mu kanya gato maze kumvikana mu bice bya za Cibitoke, ndetse aya masasu akaza kugwamo rwose nyamuneka umusivile, nyuma y'uko rwose amakuru yemeza y'uko ngo bamwe mu basirikare by'umwihariko barimo barava hariya muri Kongo bari kuza banafite toroma, ndetse n'ububashiye kuba yabitambika bakaba bamushyira ku butaka. Ubwo rero rwose ibyo turaje tubyinjiyemo turebe uko situation ihagaze. Icyitwa CNDD FDD, ivumbi ryatumutse, amabara akomeje gukorwa ku rwego hejuru, ibintu bikomeje gufata indi ntera, ndetse amakuru ndimo ndakira nuko isaha ku isaha rwose iyi CNDD FDD ishobora kuza gukomya guhura n'ibibazo bikomeye cyane, ndetse ibi bibazo kubyikuramo bikaba ari ikintu rwose navuga yuko gishobora kuza kugorana, kuko n'uwitwa Neve ubwe arimo arahigwa, nubwo nawe hari abo arimo arahiga, ariko ubu tuvugana nawe arimo arahigwa ku buryo navuga bukomeye cyane. Ni bande bari kumuhiga, bimeze bite? Turaje tuyirambure tubabwire uko situation ihagaze. Umujyi wa Bujumbura mu kanya gato gashize umaze kongerwamo abasirikare, ndetse abasirikare bongerewemo, amakuru mfite nuko rwose ngo ari abasirikare ngo bagomba kuza kwifashishwa mu bikorwa navuga bidasanzwe byo gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano umujyi wa Bujumbura ukomeze kuboneka. Ariko abasirikare barimo barongerwamo, umwihariko wabo ni uwuhe, bimeze bite? Kanze ibintu bibabwire tubive imuzi n'imuzingo muri rusange, kuko amakuru ni menshi. Turaza kuba dusimbukira mu makuru menshi byatandukanye, turebe byinshi bigiye bitandukanye birimo biravugwa n'ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse muraza kunyemera cyane cyane tugaruke ku mujyi wa Uvira. Ubu tuvuga n'ukomeje kuri kuroza, ndetse
n'abarundi benshi rwose birimo biravugwa yuko ari umujyi ushobora kuza rwose kubabyarira ikibazo gikomeye, kubabyarira icyo bita ihurizo, bitewe n'ikijyanye n'urujya n'uruza rwose rw'ibintu bikomeje gukorerwamo bitari byiza, bikomeje kugenda byiyongera muri rusange. Umujyi wa Uvira yaba kuba abarundi barimo barinjiramo ari benshi, kuba FARDC na Wazalendo na FDL biri kwinjiramo ari byinshi, hari andi makuru dufite y'ibindi bikomeje kugenda biberamo bidasanzwe muri uno mujyi wa Uvira. 5/5 rero utari wakora subscribe nta kindi usabwa, yikore kugira ngo tujye tubana mu makuru ndetse n'ibindi biganiro, ndetse tubane kugeza aya makuru tuyatanye ndetse tunayashuje, kuko buriya nyamuneka iyo ugiye kumva amakuru ugasanga uyumvisha igice uko byagenda kose rwose nta kintu kizima uba ukuyemo. Biba ari byiza rero kugira ngo aya makuru uyakurikire, tubyinjiremo nyamuneka katubyinjiremo. Yes, nari mbabwiye yuko rero mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuba ibindi, ariko mbere na mbere n'ubundi amakuru tuyinjiramo duhere mu mujyi wa Uvira. Ngo umujyi navuga yuko rwose ukomeje kugenda ugaragaramo byinshi bigiye bitandukanye, ndetse umutekano uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere nako umutekano nyamuneka ukomeje kugenda uzamba muri rusange. Amakuru namaze kwakira rero atariho ivumbi, ndetse akaba ari amwe mu makuru navuga yuko arimo atangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, nuko kugeza amagingo ya uyu mujyi wa Uvira ngo byinshi bikomeje kugenda bibamo cyangwa se biberamo ni ubufatanye bukomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya RDC. Ni ubufatanye bukomeye cyane. Ubwo rero rwose nyamuneka harimo haragenda haberamo byinshi bigiye bitandukanye, ariko ikintu nyamukuru navuga kirimo kiragenda kibera muri uwo mujyi wa Uvira nuko ubu tuvugana rwose ibintu birimo biragenda bihindura isura, amasasu menshi yumvikana, ubusahuzi, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi uko bwije n'uko bukeye nta masaha 24 arimo aracaho igihugu cy'u Burundi kitohereje abandi basirikare kimena muri uno mujyi wa Uvira. Ibyo byose rero cyangwa se abo bose tayari gahunda no kuza guhangana na M23, kuko nicyo kintu bashaka guhangana nacyo, kuko ngo bafite gahunda yo kubambura ibice bikomeye ndetse birimo n'umujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu ngo igihugu cy'u Burundi kubera nabwiza ngo kiraza kwisubiza. Niyo makuru mfite, nyamuneka urumva yuko rwose ibintu bishobora kuza kuba byahindura isura muri rusange. Ibindi kandi bikomeje kugenda bivugwa bigendanye n'uyu mujyi wa Uvira, nuko kugeza amagingo ndimo nagenda nakira amakuru yuko rwose ngo isaha ku isaha umujyi ushobora kuza kudutungura, cyangwa se urugamba rushobora kuza kubamo rugatungurana, kuko ngo ni umujyi wa Uvira ushobora kuza gufatwa mu buryo navuga bwiruka cyane cyangwa se bwihuse cyane, kuko ngo impande zombi zamaze kuba zitegura mu buryo buremereye cyane. Yes, reka ibi tubivemo rero tugaruke gato ku kijyanye na Kibira. Ni Kibira kugeza amagingo yarimo itorezwamo abasirikare benshi. Murabizi ahantu hapasinga ibyiciro by'abasirikare, hapasinga ibintu byiciro by'abasirikare, hari abapasinga by'umwihariko muri uku kwezi ugasanga abandi bapasinze mu kundi. Amakuru rero nimo ndakira cyangwa se amakuru twe dufite nuko abasirikare benshi barimo barapasinga, n'ubundi ngo ari abasirikare barimo barapasinga ariko batishimiye uku gupasinga, kuko ngo abenshi rwose usanga banasubiranyemo, none muri uku gusubiranamo ugasanga rwose bari no kwicana mu buryo bukomeye, ikosi ritari ryagira gute ritari ryarangira muri rusange. Ubwo rero rwose nyamuneka umenye ko ibintu bikomeje kugenda bikara ndetse binakarata mu buryo navuga ko budasanzwe. Ubwo rero nituza kubabwira tuti aba basirikare nubwo barimo barajya indani muri RDC, ariko nabwo bari kugerayo, n'ubundi bikaba ngombwa yuko bamwe bigendeye bakigira muri za Red Tabara, abandi bakikomereza bagahunga igihugu cy'u Burundi. Nimuze rwose kubishidikanyaho, kuko ibintu biri kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igihugu cy'u Burundi kikaba igihugu rero kugeza amagingo cyamaze rwose kuba gicangwa n'urugamba, cyangwa se gicangwa n'ibiri kubera muri RDC. Impamvu biri kubacanga rero murabizi yuko hariya rwose nubwo barwana ariko bafatanya n'imitwe igiye itandukanye. Iyo mitwe yose rero urabizi kuba yenda ukorana na FDLR, urumva hari amahame ya FDLR, cyangwa se hari ibyo FDLR iba igomba kugutegeka kugenderaho weho udasanzwe ugize ute umenyereye. Ibi rero ugasanga ni bimwe mu bintu nyamuneka bikomeje kugenda biba cyangwa se bitesha umutwe, by'umwihariko impande zombi no kurwana ugasanga biri kugenda bicangacanga, nawe ugasanga bamwe babigiriyemo ibibazo navuga ko
bikomeye cyane. Ubwo rero rwose igihugu cy'u Burundi ni igihugu kiri ahantu habi cyane. Abanyapolitiki bagiye bakomakomeye ni nako rwose bakomeje gutya, bakomeje guhangana mu buryo navuga yuko budasanzwe. Nabyo ibi ngibi bikaba ari mu bintu bishobora kuza gusiga igihugu cy'u Burundi gikomeje guhura n'ibibazo bikomeye, kubera abo banyapolitike barimo baragenda bahangahangana. Urumva hari byinshi, hari amabanga y'igihugu ari bugenda ameneka kandi mu buryo budasobanutse. Ibyo rero ubona yuko bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko muri iki gihugu cy'u Burundi muri rusange. Ibintu biba byahinduye isura. Yes, bari hano mu ntara gatandatu diaspora rwose Masimbi, ariko kandi bari muri Amerika, bari mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa n'ahandi hagiye hatandukanye ku mugabane w'Uburayi. Ngizo ingingo z'ingenzi. Izi ngingo z'ingenzi muraza kunyemera nzikubite nirukanka cyane kuko ntago ndi butinde. Izi ngingo z'ingenzi rero zikomeje kugenda zigaragara hano. Ndabona tugiye gusimbukira rwose mu bice by'umujyi wa Uvira, tukababwira uko situation ihagaze. Icyitwa coalition y'Abarundi rwose irimo iraturuka hitwa Katumba, ikomeje kugenda yimera mu buryo budasanzwe. Turaje tubyinjiyemo, ariko kandi rwose nyamuneka tubive imuzi n'imuzingwa. Turaza gusimbukira mu bice by'ahitwa muri Coline Mujejuru, icyitwa amasasu menshi cyane. Iyi Coline Mujejuru rwose yarayumvikanye, amasasu navuga rwose afite n'ikintu gikomeye arimo agenda agaragaza, ndetse n'ibyo arimo ahamura twamaze no kumenya. Tugiye kuba tubikomoza, ariko gato cyane turaje tubyinjiramo kamenetse de. Turaza kunyarukira ahitwa i Bujumbura, turebere hamwe iby'amakuru akomeje kugenda avugwa ubu tuvugana. Ni Bujumbura irimo irarindishwa special force, baze yuko noneho bavuye mu byo rwose kuba bahohereza basirikare bo mu Mbonerakure, bakaba barimo barahohereza special force ndetse zivanze na FDLR. Izi special forces rwose ngo zikaba zirimo zifashishwa kubera impamvu tuje tukababwira. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugenda tuba updatinga. Muraza kunyemera dusimbukire hano za Bubanza, turebere hamwe iby'uwitwa General Guillaume Bunyoni bikomeje kugenda bitangazwa ku itotezwa rikomeye cyane akomeje kugenda akorerwa muri gereza mu gihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru arimo atugeraho akaba ari n'amakuru aremereye kuri uno mugabo. Turaza kukomoza kuri byinshi cyane. Ndabona umutaramu hano haribyize iby'amereza, ambwira yuko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ku munsi w'ejo bahafate intasi. Intasi benshi batari bamenya ese izi ntasi ni izahe, bimeze bite? Ese ni Red Tabara? Ese ni bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Burundi bakomeje kugenda abifashishwa? Ngira ngo rwose ibintu ni twebwe rwose tuba tuje kubishyiraho umucyo cyangwa se kubabwira uko bimeze. Si ukeneye kumenya, nyamuneka abantu batangiye kuba rwose iki gihugu cy'u Burundi bagikatamo ku rwego rwo hejuru. Turaje tubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga. Muraza kunyemera tunyarukire rwose mu bice by'ahitwa Kibira. Imyitozo FDL ndetse na Wazalendo n'Imbonerakure irakomeje. N'ubundi bakaba ari bamwe mu barimo baravamo abari kwerekeza mu bice bya Uvira. Turaje tubikomoze ndetse tubabwire n'abarimo barategurwa isaha ku isaha bashobora kuza kudeployingwa. Ibirimo ibiryo, birimo kawunga, birimo imiceri, birimo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Toni rwose zitari nkeya zamaze kuba zoherezwa mu mujyi wa Uvira, ariko kandi izi toni zikaba zirimo ziraturuka mu gihugu cya Bujumbura. Ni mu gihe kandi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hari drone zigera kuri 3 ndetse n'abacancuro batari bake bitegura kuba bakoherezwa mu bice bya za Uvira. Ibi byose turaje tubikomozeho mumenye n'impamvu baciye muri ibi bice bya hano Bujumbura. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugenda tuba updatinga. Nyamuneka hari umutaramu hano urimo uranyandikira ambwira ati Bwana Moses uze kudukurikiranira ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda atuka mu bice byo muri Murangana. Hari abagera kuri 3 baraye baharasiwe, kandi abo barimo bamwe muri polisi z'igihugu cy'u Burundi. Abangaba ngo bapfaga ikijyanye n'umukobwa w'imyaka 26. Uyu mukobwa yari yabaye agahebuzo cyangwa se yari yabaye akamaramaza muri aka gace ko muri iyi Coline rwose, kuko rwose ngo bajyaga abapolisi n'abasirikare bahaca rwose bakinezeza,
ariko ngo aza kuraswa bagenzi be baza kuharasanira kubw'uko rwose baje kuhahurira baje kureba uyu mwana w'umukobwa. Ibyo byo nta nubwo ndi bubigaruke rwose, ndabona rwose we yamaze kuba, amafoto rwose ndi kuyabona, ndabona yamaze kuba rwose yitaba Imana mu buryo navuga yuko budasanzwe. Turaza gukomoza kuri byinshi, hari byinshi bikomeje kugenda binavugwa mu gihugu cy'u Rwanda. By the way, nibiza kudukundira turaza kugenda ducamo tubasomera tubabwira uko situation ihagaze. Mu minota itari myinshi rero tugiye kuba tubana, nyamuneka utari wakora subscribe, reba kora aho kantu k'umutu kase kudomaho bivuze iki, nyamuneka doma twitambuke biriya bintu byo kubona amakuru yabaye imiranzi, ugasanga umuntu abonye inkuru yabaye umuranzi. Nyamuneka ibyo bintu ntago ari byo rwose. Kora ibishoboka byose kugira ngo ibi bintu bigende neza. Ntabwo ndi butinde, ndaza gukubita mbangura, reka duhita tuniruka cyane kugira ngo aya makuru tunayinjiremo. Iyi nkuru ko nari nayibonyera amaye nka data. Witwa Reverien Ndikuriyo yakabeje kuri uru rwego. Yes, look, iyi nkuru kamitana nayinjiramo ngaba n'Imana mugishyushye. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana mwari mumenyereye yuko rwose uwitwa Gervas Ndakobuca bakunze gutazana kugarika, ndetse n'uwitwa Agathon Rwasa, n'abagabo barimo ba Ernesto, ndetse n'abagabo barimo ba Kabgala, n'abagabo bagiye batandukanye, by'umwihariko barimo ba Gasore hano mu gihugu cy'u Burundi, aribo bantu bakunze kuzonga uwitwa General Neva, by'umwihariko bamushinza byinshi bigiye bitandukanye byo gukora ikintu bita amanyanga mu bijyanye byo gukora amanyanga, mu bijyanye no kuba byo gukora amanyanga nyine muri ibi boro bijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi ari igihugu ngo kirimo kirashaka yuko uwitwa General, ariko ntabwo ari igihugu kibishaka, ahubwo CNDD-FDD ishaka kuba uwitwa General Neva yakongera kuyobora igihugu cy'u Burundi. Amakuru namaze kwakira rero atari ivumbi ndimo mbona imbere yanjye nuko uwitwa Reverien Ndikuriyo, uyu akaba umunyamabanga wa CNDD-FDD, ibi bintu avuga ko rwose ashobora kuza kwishyira hanze agashyira umucyo ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akongera nawe kugerageza kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi mu buryo bwose bushoboka. Akakanureka nkandi kantu, nyamuneka kakandi kantu. Ni ukuvuga ngo rero birumvikana yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gishobora kuza kwikanga ibyacyo byose bigiye hanze. Urabona uyu Reverien Ndikuriyo ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Kuba ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD bishaka kuvuga ko uyu mugabo afite amakuru kandi adasanzwe y'ibijyanye n'umutekano, cyangwa se y'ibijyanye n'ibibera muri CNDD-FDD, ndetse akaba afite amakuru y'ibijyanye n'abadepite batowe mu minsi yashize. Ibi rero rwose amakuru namaze kwakira nuko rwose ngo bishobora kuza guhindura isura, ndetse muri uko guhindura isura ngo bikaba bishobora kuza kuba bibi cyane ku rwego rwo hejuru, kubera by'umugabo wamaze kuba rwose avuga yuko ngo ashobora kuza kwigobotora mugenzi we, by'umwihariko uyu General Neva, agashyira hanze ukuri kw'amatora y'abadepite yabaye mu minsi itambutse. Mbibutsa ko igihugu cy'u Burundi nubwo ibi bintu biri kuba gifite amatora mu mwaka w'ibihumbi 2027, ubu tuvugana deja arabura 2 years kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigira amatora. None nimba ibi bintu bikomeje kugenda biba kuri urwo rwego, mwibaze ngo biraza kugenda bite? Aho uwitwa uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo ntago ashobora kuza gutamaza General Neva, cyangwa se uyu mugabo ngo ni Evariste Ndayishimiye. Ibi byose turaza gukurikirana tumenye byinshi bigiye bitandukanye. Ariko hagati aho uyu mugabo ngo ni Gervas Ndakobuca, murabizi ko amaze iminsi bivugwa ko bamuhaye icyitwa icyo bita pasi yo mu basirikare, byo babyita kuritaringa. Murabizi ko amaze iminsi rwose akuye ku nshingano ze, ndetse uyu mugabo akaba ari umwe mu bantu bari b'indani muri CNDD-FDD. Amakuru amaze kwakira atari ivumbi nuko ngo amaze iminsi akora ibishoboka byose kugira ngo amenye amabanga y'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Noneho namara kumenya amabanga, ngo hari abaturage bamwumvira bari mu bice byano muri
mu Coline Murangana ngazakora buri kimwe cyose gishoboka, ndetse n'hano za Bujumbura n'hano za Gitega, ndetse kandi nubwo yagiye aracyafite abayobozi benshi muri CNDD-FDD bamwumvira. Amakuru namaze kwakira rero ngo nuko uyu mugabo bakunze kwita rwose Gervais Ndirakobuca cyangwa se Ndakugarika ujya umwita uko urishaka, ngo ashobora kuza gukora ibishoboka byose, ngo agatanga ikiguzi cyose gishoboka, by'umwihariko kugira ngo rwose ngo igihugu cy'u Burundi cyongere kubona demokarasi iciye mu mucyo. Ubwo bishatse kuvuga ngo amatora twari dutegereje yo mu mwaka w'2027, aya matora nyamuneka bayida maze iminsi mbabwira ati amatora mu gihugu cy'u Burundi ashobora kuzamo ibibazo. Abantu benshi bakambwira ati nyamara Moses ibi bibazo reka tubitegereze, nanjye nkavuga nti nyamara reka mbihorere, ariko ibibazo bishobora kuza kuba mu gihugu cy'u Burundi muze kubiyoza amashyi yombi. Simvuze ko uwitwa Evariste Ndayishimiye adashobora kuyobora, arashoboye ku kigero cye, ariko abanyapolitike bagiye batandukanye nyamuneka barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo uyu mugabo babe bamukimbiza. None amatora ateganyijwe mu mwaka w'2027 yiyamamazemo abanyapolitike bafite imbaraga zo guhangana n'uwitwa General Neva, noneho CNDD-FDD by'umwihariko bakareba yuko bayikura ku butegetsi muri rusange. Andi makuru akomeje kugenda atangazwa ariko kandi avugwa, ni amakuru rwose nakomeje kugenda mbona nayo acicikana, ariko dibayida ntabwo yari ninjira mu makuru nyirizina. Ubwo izo ni nka update ziba ziciyeho, nkavuga nti reka nzibahe nyamuneka, nkavuga nti reka nzibahe. Mu minsi yashize mperutse kuganira n'umuvandimwe bita Erida. Uyu Erida ari muri Coline Mujejuru, twaganiriye mu gihe kingana nk'iminota 30, ndetse murabizi ko mfite n'umuvandimwe uba mu gihugu cya Kenya ari kujuma audio akambwira ati ariko audio uze kuyisangiza abakunzi banjye. Ibyo murabizi ndabibafasha, iyo audio nkayibaha, nubwo mutajya mugera ahantu iri rimwe na rimwe hari abantu bumva ugasanga yumvishe nk'iminota 10 aragiye. Icyo gihe rero ntabwo ibintu by'ingenzi bibona. Ni ukuvuga ngo umuvandimwe duherutse kuganira ambwira ibya CNDD-FDD arangije amenera amabanga, ambwira ko yakoranye n'abitwa Bandakugarika, ambwira yuko aba bagabo ba Gervais Ndirakobuca bakoranye, ambwira yuko yiganye mu kigo kimwe n'uwo bita Agathon Rwasa. Ariko arambwira ati igihugu cy'u Burundi gifite imbaraga zo kuyoborwa cyangwa se zo kuba cyayoborwa n'uwo ari we wese ndetse kikajya ku murongo, ariko kuba ngo witwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye akiriho, noneho akaba ariho ashaka ko ubutunzi bwe bwaguka kuruta ubutunzi bw'igihugu, ati ibintu bizagorana. Uyu mugabo yanambwiye ambabaye, ambwira yuko ngo buriya ngo igitoro kimaze igihe kinini cyarabaye ikibazo mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'inzara iri kuvuza ubuhuha, ngo ibi byose intandaro ibi byose ngari uwitwa General Neva. Ndamubwira ni nyamara icyo gihugu cyanyu gifite amatora mu mwaka w'2027, reka dutegereze turebe se aya matora agomba kuvamo iki. Aya matora agomba kuvamo iki. Hari umuvandimwe wundi hano wanyandikiye ari muri Coline Mujejuru, arambwira ati bwana Moses muze kugoma mudukurikiranira amakuru, ngo hari umutekano muke urimo urarangwa muri ibice dutuyemo. Ngo usibye kuba umutekano muke urimo urarangwa muri ibice dutuyemo, ngo hari n'abantu bambaye uniform ijya gusa nk'iya polisi y'u Burundi, ariko iyi uniform ikaba iri mu buryo bushaje. Ngo barimo baragaragara hano nabo muri ibice rwose bya Murangana n'ahitwa za Mujejuru. Birumvikana yuko ibyo byose nakaba gaciyemo, ariko nkavuga ni nyamuneka reka twivuge, reka twinjiye mu makuru, ariko sinshaka kwijandika mu bya RDC, ariko tubanze turebere hamwe ubundi igihugu cy'u Burundi uruhare kirimo kiragira muri iyi miripuko irimo irabera muri ibi bice bya Uvira bimeze bite. Ngira ngo mwabibonye mu minsi yashize abacancuro bagera kuri 3 babatwaye mu cyitwa Ingobyi hano mu gihugu cy'u Rwanda, niko tubyita.
uwo munsi narababwiye ndababwira ati nyamara aba bacancuro baje hano mu mujyi wa Uvira guhangana n'iza Sarambwe bafite ikibazo gikomeye. Ibi bintu narabibabwiye ndababwira ati nyamara bafite ikibazo gikomeye ndetse isaha ku isaha bashobora kuza kugumya guhura n'akaga gakomeye cyane. Ibi bintu nyamuneka narabibabwiye ndababwira ati igihugu cy'u Burundi ni igihugu kigomba kwitonda kugira ngo kitaza kugwa mu kaga. Nimba abacancuro barimo baraparika hano ariko bagaparika ugasanga ni bimwe mu bintu nyamuneka bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara hano mu mujyi wa Uvira, ni umujyi kugeza amagingo ya dutegereje ko ivumbi ryatumuka, ndetse isaha ku isaha nk'uko amakuru arimo atugeraho abyemeza, ivumbi rishobora gutumuka. Kandi niharamuka habaye imirwano, nyamuneka niharamuka ahantu habaye imirwano muze kumenya ko agaho kagiye guhura n'umunyutsi, muze kuko uyu mujyi wa Uvira uraza guhita uvamo. Ngira ngo maze iminsi mbabwira ati twabonye imirongo y'abasirikare b'iza Sarambwe bayitonze barimo bagenda basatira uyu mujyi. Ndababwira ati nyamara ibi bintu bishobora kuza gushyira umujyi wa Uvira mu kaga gakomeye. Uvira maze iminsi mbabwira inama imaze iminsi iba yahuzaga etat major y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya RDC, ariko mu buryo bwa conference bagarukaga kuri ibi bintu bya Uvira. Bababwira ati nyamara mugende gace, izi za Sarambwe ziri hano zishobora kuza gukora akantu, zishobora kuza gukora akantu. Ibintu reka tunabivamo ahubwo twigarukire nanone, ubwo ibya Uvira byo turabitegereje kugira ngo tuze kumenya ibiri bube. Murabizi ko zateguwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, murabizi ko ibintu byose byateguwe ndetse isaha ku isaha bishobora guhindura isura. Ni ukuvuga ngo birumvikana ko nyamuneka ibintu bikomeye kandi bikomeje kugenda bihindura isura. Reka ibi tubivemo, ariko mwabantu narababwiye ni ibintu mubigendemo gake, muraje murebe ibintu biba, kandi ntabwo ibi bintu biri bube, ntabwo biri busabe igihe kinini, ntabwo biri bufate igihe bayita. Reka tugaruke gato hano muri Nuza, ariko akandi kantu hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ibi bintu muba mugomba kubimenya, harimo haragaragara ibibazo bikomeye. Ni ikibuga cy'indege kugeza amagingo gikomeje kurigenda kirindwa ariko kikananirizwa special force mu ngabo z'Abarundi. Uretse kuba abo bakomeje kugenda bakora ku kibuga cy'indege, bari gukora no mu mujyi wa Bujumbura. Amakuru mfite rero, ahantu hari gufatirwa intasi uko bwije nuko buteye. Amakuru namaze kwakira nuko ngo hafatiwe intasi zigera kuri 3, ariko izi ntasi 3 zafatiwe hano ntabwo ari intasi, ndasubiramo, izi ntasi ntabwo ari intasi z'Abarundi, nta nubwo ari intasi za Leta Itabara, ahubwo ngo bari gufatirwa hano ngo n'ubundi ngo ni bamwe mu bantu, ni bamwe n'ubundi mu ntasi nako ni bamwe mu bari koherezwa na Nuza na bamwe mu batavuga rumwe mu butegetsi. Ariko reka hari dore ndi kumamagara kabashimire, noneho mbanze nyifate numve ibyo irimo irambwira. Tuze gukomeza mu kanya kari imbere cyangwa mu masaha ari imbere. Murakoze cyane, ni Moses wanyu nk'ibisanzwe.